Da la vendramenag di var men da zon an entouarn Montrolles Roscoe e Rennes, met pez a meus gret betegen e o kantor istor alinen kan. Penonz e o bet savet. Voilà. En daigin met he te en em ginigo la var o piu. Ja. En den ket an avezet kan em moaz. Rio pegur eus kaoz Eus an entouarn, an nouam, penons Philippe Iodano ket. Ja, setu. Philippe Puzane, hag meus klevet anno outan gant di ren ama, hag Philippe en eus savet un desten e brezounek, bivar ben linen nouam, setu. hag e ren an doa kavet plijus kenan, Setu an ailoden a red febe a andrai, pizouir... Ema mochom e gichen den pontourn. Setu, vo an o zondrai sur vola. Me meus annis da raïd a selaoù. Allez, setu. Pa mo gred va baden di var ben istor an entouarn se, e mo gred damlon troala, hag vo dior da ouspenna. Merci dit, Chob, da pedet a ranon, Bernas Rest o chom Bakimper, mais ginidik Kastalpaul, beven meus e Ponnab, pas de pel, yet. A laboren meus e Paris, setu ae meus bet tro da ober an aoudegez gant Chob, e las kana e brezounek e Paris. Ja, Mont da vedor. A bo eo meus bet tro da gant a assemblez, par de Beiadegou et Quimper, à Guillet et Castelpaul, et Gouel Anterreost et Paimpol. C'est-tu, martez-vous, en nous, quand on a nous 6 mois liés, et puis on a battu. C'est-tu, mais Ezel en APMR, Association pour la promotion de la ligne Morlaix-Roscoff, à Guivet, en UDB. Philippe. C'est une histoire en entouar, non? Gren moe labour, pa on o passel va outreges e brezounek e skolveur Brest, di var ben savadur en entouar Montrolles Roscoe. Evel just vid o barandrai e meus gret gant dielou agua e gadek. Ni kanta. C'est-tu perag et vos penado et gadek gant dina. Notice sur le projet de chemin de fer de Morlaix à Roscoff. En effet, skrit di var ben raktres en entouarn et très Montrolles à Roscoff. Et t'arrives l'Ouas? Ah? Et t'arrives l'Ouas? La vraie beau. 1153 à Pevarugen. Ja, c'est-tu. Da, vrai des larmes mestrav, pez a zo rovet, neus ket pel zo, gant an entouarn se, e miz even daouvil triroer, e o bet torret da linen, koezet an douar dinan da linen, aon e santseo, e o beret da michin chomaza. Ur gwarzavout a gerelfe bet, bea gwarzavout voasa, pi voasa. Pi gwir, bez eus bet un den antiga, a zo e da ober chistro, dirag ar michin a zo chomet a za. A oa lunchouk ar michin se. Ya. Pi gwir, et il y a mes histoires à faire à flot. Et on l'on chouk. Bah, c'est tout. Mais dans le vous diverven en faisant la zone à l'île. C'est tu comment d'où roulen d'où ça go disturbe d'où disturbe rigoureusement d'où ça go red ober en entouarn se a emes troet pagen ganta Iginor
Ponchou à Ganchou, dans le département de la Pointe-C. C'est et les noms est Brezona. Bezeuse et canton de Castelpaul, Vardro Ugan Milladut. Oveva Tostawar Eusar Arterio, et l'air relfe beza savet anties garpel. Ondé d'aviv ai, et kechen armo, a zo tud a imor. Ah, rien. Oronet vendez legumaj pe ovon da besketta. Hag o klask gwerza ofrodoiou. Ofrodoiou. En un touarn, a vomad evito. Kazar pesket edre en un touarn, a red beza funusor eget tre armodoual. Un dervez arat de legumaj, a ro ugen gwech mior a bouez, evit en transport chou, eget un dervez arat guinis. Pez a zo produet des cantons de Castelpaul, a zo talvoudus. Talvoudus kenan. Hag eus un tual, ete yo kalz a var a douez, a bep sort, da vez a konsomet der vro. Setu perag ez eus kemedal a giri war an antchou a za da Castelpaul, pe da Roscoe. C'hwer kon bemdez hag ae dans esten considère eo 600 colliers. Pe non, ça peut fait trop 600 colliers. C'est une meus troet triron guascol, pisguir la Pointe-C eo gant kiri gant loen, c'est tu collier. C'est tout. Reur kan bemdez etre montrolo a Roscoe, a peverran etre dans Vichou a Castel. Setu perag eve fait mat, sonjal sevel un touarn, en ur vro ken buezek. A kregi evel se, e l'air evo talvrou dustu, gant roudat an chouarn an departement, a vo savet gouze, varzu kareiz, darei lans, a buez e pebler. Setu. Ez e bet da gompren droidigez em eus gat eus testendal. Setu ervez an outrou considère, e gino an departement, et au ré, ober an ouarnse. Vite liamma, vite ober a liam, et très Roscoe Castelpaul, hag an ouarn a oa dija, et très Paris a Brest. Parce qu'il y a le montrou leçon. Mais oui, da Pointe-C, tud a du, a tud a enep, e velus. A dija ar varzet. Bez eus ur varz, Auguste Brise, hag e davar e varz histoire poétique, a elenon e gatekem. Entraîne grand destructeur. Il vient, il a franchi les marches de Bretagne, traversant le vallon, éventrant la montagne, passant fleuve, étang comme un simple ruisseau, plus rapide nageur que la couleuvre d'eau. Il a ses sifflements, parfois le monstre aveugle et le taureau voilé dans l'arène et qui beugle. Quand s'apaise la mer, écoutez longuement venir sur le vent d'est le hideux beuglement. C'est-tu pèse à la varée, Auguste Brise.
Rontrol Prospero a skrive war bombard gerne nelen tud vad dan nan ners des utel a pepser vad da vreizizel. A Leonis a oa evitoare kantor eustu ar ur nevotse o ti ur vad an natur. Met goulenn a zo e dustu, gouze, a oa dre bener lak a den ouarn da batsiel. Hag a vez goulenn mad e oa speret a vretonet troet var Penarbet a var Breizh. Kantor eget var Bro-France. Hag eo d'ar poentse ie eus bet a brezel degat trugen. An in ket de Tom O'Rallon da vrezeli a enep Bro-Prussia. Da ugenvlas gouze, e 1940 pe varzek, inet poud adu vid mont da vrezeli a enep. A ez eus bet ur cheñchamant speret e Breizh. E fin an nontek vet kantet. Hag e vez gwelet dija, pa vez pa oa anno da joaz un an vid a linen, e oa setu, meus gret fotokopioù, meus gret nemet dek. Beo etud hag oa vet lakad linen da vont varzu d'an divicho. Kom kovers Brest a oa adu evit an dra. Hag ed a vare vid Ober-Eulian etre Porz Roscoe a Porz Brest. Setu e febet varzu d'an divicho. Rontrol beo etud all hag a vare red e pasial var Pinzas, pasial dre Invik, dre Daolet, vin mon betek Montroulez. An anse a vo ar bera, vin bon varzu justement roazoun Paris hag Europa. Hag oe, met a eo un diezamant ne mestra. A eo red pasial var Pinzas, a setu perag ez eus ur viaduc. Met m'ave fe bet losket da Boueza an rae, tole, Invik, Carentek, kepel, a taole, ne fe ket bet mat evito. Met bet oa ie ur mod da zevel an entouar e vefe bet re Gimio. Nam jonj ne vefe ket bet fall a choat se. E vefe bet plen, kuchamant plen, etre Roscoe, Castel, Mespol, Kermat a Gimio. Kos e vefe bet ober ur sort Y, vin mon varzu Montroulez Paris a tout, hag vin mon var an tual. Mat, pepinio a war, e o begret ar choaz, vin mon var Montroulez.